Anya laki din! Bakit? Ikanak man iti kwartam dita. Pangalaak nga iti kwarta. Napan kamat na kay buras iti mais, ijayan da bakit kora. Inggatang kon iti sidaan. Ingka nga rod umutang bakit? Aramatak ama panagsapol iti panggadak. Imbag man ta napanunot mo dayta. Tadi kakit agul-ul daglatan iti inaldaw. Di ka laagbain. Kanayon da ka adilawon dagiti ka aruba. Ngem nagpuskol ti rupam. Anya lakit din to'y asawak anapintas aya. Di ka kadi agong unget, tamadadal ti kinapintas mo. Talaga mo't anapintasak. Alang nga roden. Ingka umutang iti aramatak, tay nakagsapol iti panggadak, bakit? Sige, inak umutang kininana Cora. Bareng pautangan na. Oh, adto yan, ti utangam asa nga ribo, Maria. Ngambayadam tuwan. Wala na Cora. Kat agyaman na ka. Anya aya at trabaho, ti sapsapulan ngamin nila kay mo. E dinto taado mati mabalin na pagubraan ditoy. Kaya't nakano daytay dakdakkel ti masweldo na, nana. Kat kabayatan ko mga awan pa'y trabaho na adakkel ti sweldo na, o di makitagad pa'y laeng kadagiti kakaaruba nga datalon na. Kas kanyak, diin may kumanakiburas iti maes, tapno dua kayo at inangdanak. Wan nga rod, nana. Ngala, sapay ko mga raw taada masapulan na trabaho, adakkel ti sweldo na. Na, itay ka pa'y anak kasango dita sarminga. Na. Nakabisngay ka. Sakat inusar mo, takakaiso na at t-shirt mo akabarbaro nga iduldulin ko. Wala, kitain nakman no natairak, bakit? Anya lakit din to'y asawak aya. Wanen, nataerkan. Ala, mudto yun tay inutang mo akwarta, tay nakon. Oh, atoy. Agyaman na ka, bakit? Ika gumaam ti agsapol iti panggadam lakay. Tani, maibusto man ti abasto tayo. Wen, bakit? Ala, inakon, tamangan no matagtakanin tay kasi narak ko. Kasi narak mo. Ha? Kaya't ko asawan, tay sarakak at trabaho Anya lakit din na ya. Mala, ingka nga rudan lakay. Agan-anad ka. Sige, mangan kan, Julia, my love. Nabayada kung day ta in order mo. Agyamanak ha? Ngam apay adi ka nag-order iti ka na, my love. Sa nabalikan niya ako, takalkalpas ko anangan, itay rimwarak iti balay. Ti importante kat mangan ka, tajak kayat amabisinan ka, my love. Kasta ka di? Wen, iso amangan ka. Katayot utangak, ada ka di, my love. Wana, 700 lang matiut utangam. Mabit lang Oh, ato iti kwarta. Agyamanak dado, my love. Kasapula ko, nay. Igatang ko iti gatas ti anak ko. Amamatan a single mother, ha? Ngawan trabaho na. Awan apulos makukwarta na. Uray saan mo nabayadan dahil 700, my love. Tulong ko kan ka. Ngamin, ay ayatan ka, Julia, my love. Agyamanak dado, my love. Hey, at tinatang Maria. Umay kayo paramanan iti apit may. Ay na, agyaman nak pare Samson. Ngam imbag man, taikanda kami itinatang. Anya laki din aya. Gagangay tagkakaaruba. Ay, un kayam. Ayan ni parida daw. Ay na, napan nagsapol iti trabaho na Aday tay dakkel ti sweldo na. Aya? Ala Sapay kumata makasapaw. Wen nga rod pare. Alang arudain. Innakaw mo. Agyamanak manen iti intad mo anatang pare Samson. Nay, apay anak katugaw ka dito'y igid ti kalsada baraw. Kansa dino ti papanam. Agin inanaklaan tata. Awan ngamin ti pagpletek. Iso magmagnaklangan. Naggapo kay jay sentraw. Wan tata, napanak nagsapol iti panggadak. Ngam awan na sa pulak. Kayat mo ti trabaho. Ay, wan na tata. Basta dakal ti sweldo. Anya ko maatrabaho ti kayat mau.
Urayan niya basta dakkel ti sweldo. Uray iligal. Wala. Ammom baraw. Saan alimpyo ti panunot mo? Isumot lagaya managnagnaka. Gaputa saan alimpyo ti panunot mo. Ha? Hoy, saan nakabagtitan niya tata? Limpyo ti panunot ko. Apay, sa dino ay ati pagawidam. Dua pa ya barangay ti labsak. Sakbaya makadano na kay di barangay mi tata. Aw, makitam? Talaga sana limpyo ti panunot mo. Adda ka di trabaho mabalin mo pangisirkan kanyak tata. Uray illegal no iso. Hay, anya lakit din ayat ti sana limpyo ti panunot na. Bala, agawid kan. Kat kabayata na magmagnaka, padasam nga amirisan, no apay nga imbagak asan alimpyo ti panunot mau. Ha? Inton makadanon kay di balayaw, agsarming ka, kat kasaritam ti bagim, no apay nga imbagak asan alimpyo ti panunot mau. Apay anarapian ka. Sakit ko nam anagnag na ka, dadaw lakay. Naibos nga ron taintad mo asang aribo, iso anagnagnaak. Apay? Siyempre, agkarapliti ak. No sa dino laditan, tinagsapsapulak iti trabaho. Kat, adda na sa pulam at trabaho, adakkel ti sweldam. Ay, awan nga rod bakit? Ay, sayang man nga rodan tay sang aribo Sapay inutang ko day jay kin ni nanakura. Manaw ti utangan pare dadaw. Uray 3,000 lako pare. Barang makasapulak itan iti panggedak. Sige pare, pautangan ka. Mabitlang taala kiti bulsak. Imbag ka pa'y pare. Nagado ti kwartam. Ay, wala. Nagagitak nga ron niyag trabaho. Adtaw ti 3,000 pare. Agyaman ak pare Di kagdanag. Bayadak tumatlaan. No kasta, pinautangan na ka ni pare Samson iti 3,000. Wen bakit? Ingka nga rod gumatang iti bagas. Nawadwad mo ta na utang mo. Ay, sana bakit? Tausarak nga rod ang mapanagsapol iti trabaho. Daytay dakkel ti masweldok. Awan nga rod bagas tayo mat. Makamu ka pa ilang agiremedyo bakit? Mala, inakon. Lalaingam ti agsapol iti trabaho lakay. Wen bakit? Mala, agpatuloy ako. Sige, Julia my love, mangantan. Ay, agyaman ak my love. Kunak numapaayak itaken ka. Ngamin, awan igatang ko itigatas di anak ko. Di kagdanag my love, ikang ka. Talaga my love? Ada ka di 2,000 ang maited mo kanya? Wana, adda my love. Ay, agyaman ak my love. Ay na, talaga gayam nga ay ayaten nak my love. Ang mabalin ka di, akalpasan ti panangan ta dito yung restaurant. Kat inta pa agpasyar. Mapantay di parke my love. Ngamin, kayat ka kumamot amagkan. Ha? Kwa. Sorry my love. Ngamin, agdardarasak, taimbatik la di anak ko iti kaarubak. Ada ngamin papanan na. Iso ako na sa anak nga agbayag. Ha? No kasta? Mabalin nga agkan kaitan, my love? Ha? O sige, nga may tipingping ko laang won. Tani, mangmangan tapay. Wan, my love. Uray di talaang pingping mo ti agkak. O, aday ta. Inagkan na kun awanan ti makunam. Ita, yawat mo, tay 2,000, my love. Naskan ngamin ama panakon. Ay, kat ituloy tapay ati mangan. Mabalin ka di nga ipabalot ko laangan dagita amakan. Tayawid ko laangan, my love. Ha? Sige my love. Pabalot ta nga ruden. Tayawid mo aminen. Uray day takanak. Yawid mo matan. Pabalot mo matan. Ay, mabanugak man na magmagna. Innala amin ni Julia ti kwartak. Kat awan natda. Uray pagpletik ko ma. Ay, aginanak pa'y. Sa ituloy kung tumanin ti magnain ton madamdama. Nay, si kamot dayta. Ha? Nagnagnaka ka di manain. Ha? Si kamanan tata? Apay nga da kamanan dito yung kalsada.
Wan tagpag na pagnak no kastoy nga oras. Kat dandan isumikngatan tata. Kat sika, apay nagnag na ka manan. Awan manan pag playtime. Apay nga main, adi ka nagitid da iti pag playtime. Tata. Anya lakit din aya. Saan ka di pa'y naglimpyo ti panunot mau? Ha? Sa anak mo't abala Nagsarming ka din ni Jebalayaw? Kat kinasaritam ti bagay? No apay nga imbagak asan alimpyo ti panunot mau? Ha? Ilimpyom ta panunot mau. Iti kasta, saan ka na magmagnapay nga agawid? Gaputawan pag playtime? Sige. Inakon tagpag na pagnaak. Na. Dayjay alakay. Isunsamat ti sana limpyo ti panunot na. Apay ka sila nabambanog ka, lakay. Nagnagnaak kami na nagawid bakit? Manan, nagadayon a pinagpagnam. Awan nga rod pagplitek. Nasyurtak bakit? Na-short ka? Idin to ta 3,000 ti igam mo arimwar. Wen nga rod? Kahit nakasarakan iti trabahom apag sweldoam iti dakkal. Saan pa'y nga rod bakit? Kahit nangusaram nga rod iti 3,000. Siyempre, inusar ko nagsapol iti trabaho Anya! Adtuyin ti sweldo, Maria. Agyaman nak pare Samson. Nimbaglakit din ata da ka akadwamay. Iso analpas adagos ti trabaho. Un pare, no kasapulan nyo ti sweldoan nyo, ay abandaklat na pare. Aywan maray. Kahit kumusta nga'y gayam ni pari dadaw. Ada nasarakan na napanggadan na? Awan pa'y nga rod pare. Agparikutak nga rod. Ngamin, adda utang na ka at 3,000. Bayadan nan tulatan. Into nakasarakan iti trabaho na, maray. Rumara kita bakit? Ada na utang ko kinitatapid ring. Papanam? Anya laki din na ya. Siyempre, inakagsapol iti trabaho ka. Kasta. Sige inka. Kat, mano ti inutang mo kinitatapid ring? 2,000. Anya, nagdakulan. Uwi na, tabarang makasara ka kung iti trabaho bakit? Isuadi ka nagungungit. Dayjay tay nagluganan ni Dado at tricycle. Surot taglata. Manong, surutin talata dayjay nalabaga at tricycle, Di kagdanag, tagbayad ak manong. Sige, surutin lata. At dagaya magururay kan kwa na ababae dito'y restaurant paliiwag ti awanan bain adado. Ininin, adda intad na akwarta. Inagkan ni dado ti bibig jay babae. Imayak pare Samson, takayat ko nga ibaga. Anidado ti agbayad iti nautang na kanka. Awanan bain ti asawak. At dagayam kasinsin narak na babae. Kat iso ti pangpangtadan na iti kwarta. Ay, nagalasain. Pumanaw kamin kadagiti anak ko. Makaamun ni dado iti biyag na. Inkasingiran, tadikat agruam, pare. Maria! Ay, napnapanandan. Sapay mabisina ko na yan. Hinimat nga min, Julia. Hinala namin tay 2,000 nga inutang ko. Sa nagdardara sa pimanaw. Iso nagnagnak man na nagawid. Kat mabisbisina kaon. Sapay awan na pulos ti makan dito'y balay. Ay, pakipanganak nga ingatan. Nalpas kan anangan, pari dadaw? Wan, pare. Agama na ka, tapinakanak. Kasta unay abisin ko itay. Kaslahak pa yun matalimu daw. Ay kat ganabem pare. Naimbagkid di atan asya nagpaigan ka. Talagang awan ti panunot mo. Pare. Ita, kaanom abayadan tay 3,000 nga inutang mo kanyak, paray. Pinagbabaim pa imot nga raw.
Inton maadaanak to iti trabaho, pare. Ay, kasapula kung G3,000. Iso bayadam iti mabait, pare. Uwen, pare. Awan kat panunot mo Iso nga ita, pinanawan na kan ti pamilyam. Ngamin, awan sir-sirbim apadri ti pamilya. Ha? Ay, padasem ti lumaban kanyak, takugtaran ka paray. Ha? Di ka lamasyan iti pamilyam. Sige, pare. Agbalbaliw akon. Ikarik, tadyak kaya't apanawan dak ti pamilyak, iti agnanayon. Aday ta, makikita kong ti rupak iti sarming. Ay, wan, husto ti ko natay lakay ijay igid ti kalsada. Agsarmingak kat kasaritak ti bagik, no limpyo nga ta, wenno saan ti panunot ko. Maamiris ko itan ti biddot ko. Wen, pudno launay asan alimpyo ti panunot ko. Iso nga ita, ilimpyo kon ti panunot ko. Ay, anya laki dinaya. No pamilyado ka, ilimpyaw ta panunot mo. Anyakit nga minag, taotangam ti kwarta, sa mo ibabaay. Ay, sana talaga alimpyaw ti panunot mo, lukas ta. Anya laki deng. Malah, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, nga intay pinauluan. Sarmeng! Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Amor Julian. Anya laki din. Adda pa panak inton bigat lakay. Iso asika kumapay laang ti mapan ije pagadalan. Ha? Anyat mapan mo aramidin isya ngay? Nag-text nga min ti teacher Nicolas. Adda ka numaangay a general meeting inton bigat. Kasta ka day? Ay, sapa adda papanak inton bigat. Importante. Anya, sa di numanan ayat ti papanam. Kanayon kamot din arumar. Nalipatan ba kahit kano kasangay ni Apo Mayor inton bigat? Anya, ay na, doming aya. Apay, inawis nakakadin ni Apo Mayor, tapno mapan ka. No bilang man kasangay na, dagijay opisyal timbitado. Sanay, tinapatag. Amok akasangay na, kayan mapanak. Sigurado nga do ti ipasango da taraon. Igado ko naman. Anya, ay saan? Saan ka amapan? Ingkakit makimiting inton bigat. Sayang di talugasot amulta ti saan amakimiting. Nay, si kamot gayam ti basabat kau dumeng. Sa dino ti papadam. Ha? Ay, kwa tata. Mapanak ije ilay. Kasta ka day. No kaya yaw? Umay kayaw. Ta mapantayaw. Anya yati mapan mo aramidin ijay ilay. Ay, sus. Agkabaw kayo na talaga, tata. Kino kasangay ni Apo Mayor ita? Sana ya? Wingag paisaw. Itangal daw ti kasangay ni Apo Mayor. Anya, umay kayaw? Mabitlaang nga raw dumeng. Urayin nak. Day naklabiit agpelas. Darasan nyo karoon. Ang mga pinanganin. Maibusan ta iti makan. Nariga tayo. Anya? Ay unay mo tinday tapinggan mo dumeng. Uray laglup-lupyasin day tayong karga mga iga daw. Shhh! Mangan kay latta ka di. Di yung pag-aburiduan na tipinggan ko. Ngamin, ada silipin ko dito bulsa. Anya? Isupot ko dito yung muna ginaw. Imbagla pang ramanan di bagat ko. Ha? Iswa nayunan nyo mo day ta ginauyaw. Agisupot kayo. Nagado ang makan. Basit mo ti tao. Iswa sayang ti makan no mabanglis lang. Iswa gundaw ayan tantata. Anya? Anday ko. Apay nga itinong paanak mo tinbakay. Imbagak met kan ka amapan ka makimiting ije pagadalan. Ngam sa dino tinapanam. Ay kwa. Ay, pasensya ka na. Gaya man niya. Nalipanak mo tayo nga adagayang meeting iji pagadalan ita. Anya, nalipatam ko nam, ha? Ay na imposible day ta duming. Ti kunam kit day. Talaga aday jay pakipalanitam ti ad-adda pampanunutam. Gusto ka di ba kahit? Antoy, insuputan ka lang arodin iti iga daw. Tapno saan ka nga agungat kanya.
Sumungsungadak pa ilang ka, tinungpaan na mo tayo. Anya? Ala, di ka nagungit. Yung kakaimangan na tamaramanam dahi ito, igado apara kang ka. Oh, lakay. Adda ka din nakasarita mga umay ang sarap intong bigat. Ay, addan ba kahit? Ngam kurang da nga raw. 5 dalaan. Uray 7 ko ma, tapno malpas itag malam. Kasta ka di. Apay, ni pare domingay. Padasong aya pa na. Baring awang papanan na intong bigat. Uy ngagpaiso niya. Ni tataramon pa'y lakay. Ingkakit kasarita idan. Tapno pituda nga umay intong bigat. Sige ba kahit? Inak nga raw day. Nawaya ka din ton bigat, paray. Apay ka day? Agparaapak nga minintun bigat, paray. Umay ka? Ay kasta. Gawin na. Umaya ka. O nya, alam ka din titangdan mo ita, wano alam taw, nintun malpas tiraat. Ay kano, itid mo itan, di nasayaat. O atoy, paray. Itad ko langan, tapno, damit igatang mo iti siday nyo ah. Ay, thank you paray. Awan na nyaman na, paray. Sige, inakaw. Am na magti umay mau, intun bigat, paray. Ne, aldawan dumeng. Ngam adda ka pa'y lang ditang agil-ilad. Ay, Agsuy-suyaab kakadilatan dita nagiddaam. Kunak man numapan ka makiraap ijay ayan datino ita. Kilaat mo tinasimadutak, hindi nalagip ko akasangay gayam ni Roger. Tayo nga anak ni Nana Milyang, ijay laod. Anya! Kayat mo asawan! Mapan ka manan makipalanay! Ay nadumeng nalpas anak isarita kan kinitino amapan ka! Sigurado anam namaan na kadayjay! Anyat maramidan na nga si Maduta nga rod. Anya! Ha! Sapay inalamon titangdan mo! Sana parikot da ita. Di mapangkoy sublay. Di napatag. Mapanak ijay da Roger ita. Sigurado. Layos ti makan ijay. Anya! Ni, kunak man no umay ni pare doming lakay. Yak man amo daya, kumpare. Intad kong titangdan na. Saan mo ngay may? Amo ko no apay nga sa nga imay. Ha? Nasangay ni Roger ita. Amo mo. Ano dadi ti ang birthday. Layos ti makan. Sigurado, ijay, tinapanan na. No amok la kumasaan nga umay. Nagbiro kaklangan iti sa balay. Saan magaya masigurado nga umay. Ngamin pasigurado na pailaan. Amumutan, dadi aduming. Talagang always present no maipapantipal palani. Nay, apay nga bakit? Awan mo inaluto amakan. Ay na, nagluto ak itay. Ngam kinan mi amin iti anak ta ti linutok. Anya? Amok matkit. Asaan kan amang rabiino agawid ka? Ha? Amok ka? Napnak ka iti igado ijay napanam a birthday. Anya? Oh, apay nagawid ka pay lang? Di ka pay lang naturog ijay. Agawid kan tulangan no ultimo jay ipos ti lechon kat awanen. Anya ka din dito ngay bagbagan bakit? Ay na, di kan mas daaw no apay akasta ti bagbagakan ka. Ngamen, kasla saan ka nga agbyag no saan amalanitan day ta subil mo. Anya? Adda ka di papanamin ton bigat, dumay. Adda ko mapangawisakin ka. Ay, awan tata. Apay aya? Ada pa pananta pakilanitan. Wan, kasangay man na inti may sa kumpare kay Daya. Nila kay umpong. Ay kasta. Ay na, naggana saan. San ka di nga suday jay lakay, agkasangay ka na. Perme, nagaduti maparti abaka. Tamo na. Wan, isuday jay. Isungag sagana ka intong bigat. Dagasin ka, iji palaya. Uwi na, tata. Anya, mapan ka ijay daya kunam doming? Wayne, nagsarita kami ngamin ka ni Tata Ramon idi kalman amapan kami ita. Day ta kadilatan ti pakakumkumikumam. Day ta agur uray iti pakipalanikam. Yaw awis da nga ro di mapanak. Anya, ha? No kastamit laang. Alaam aminin akawas mo. Di ka pa yan matatao dito'y balay, gapo iti kastang aramid mo. Anya?
Ala amin akawas mo. Ijay kan nga umyan. Kalpasan na. Umakar kan tumanan. No sa dino ti sumarunong ayan ti paskan. Di nakpayin matulungan nga agsapol. Gapulaang iti dayta nga aramid mo. Anya? Mairan-ranod kayo matiyaw awid ko ama ka na. Nang runa di iga daw. Kanayon nga day sangpit kaw. Anya? Ha? Alaing kan dumeng. Di nakpagpungtutan. Ano? Nagimasin day ti papaitan ti baka nga impasango da tata. Win nga raw dumeng. Kitala mangan ka amangan. Manmanaw ti kastoy apas kay nadaba ka. Uwan nga raw tata. Ay mabitlaan dumeng. Anya day tangay nagbukol di tabag nga imot mo. Shh! Tagtaga rin tata. Inalak na ito yung Tupperware. Pagkarga iti papaitan. Anya? Imbag lang isang pet ko kuni bakit kaw. Tapno di nakmanin ungtan no kas di nga agawid ha. Anya? Ala, mangantan ba kay? Aday nyawid ko papaitan kaniga daw. Anya? Sigurado ang magustuhan da itoy. Anya? Dayta? Magustuak? Ha? Nagpuskol ti mantika na? Ay, kino da ito'y tinananam. Anya laki din aya. Anya? Ay naduming. No kastamla ka na yon ay jaklamon. Amangan no ma-high blood ka kadagiti nagtatabaakan kanam. Adula amin na ta high blood. Mabuteng ti sakit kanya. Anya? Iso ang mga takidin. Ganasen ta da ito'y papaitan kan iga daw. Lah, pagla ni Duming, dahil ito si Hati kayo lakay. Uy nagpaisaw. Naparatag samay. Siguro nakaidamot latan ijay. Mabitlaan. Mapan ko man kita ay. Neng, si kamagayan pare. Anyat kukuam dito yung sirok ti kayaw. Sika magayang pare tinaw. Naggapam. Ang damit imit mo asupot. Ay, nagapuak man hindi amyanan. Kasangin ni pare Berteng. Igado da ito yung inted na. Agawid ako man ng kilata si makitiulaw. Iso nga, induldag kulatan dito yung sirok ti kayaw. Anya? Barang pumipenton madamdama tap no makaawid ako. Nasakita talaga ti ulaw. Umaykan pare. Alalayan ka langan. Itulod ka balayaw. Narigat no marabyang ka dito pare. Sige man ko pare. Agkit agyaman na ka. Anya na ito na mapaspasama kanya bakit. Marigatan akong umangas. Nagsakit ti barokong ko Ay nalakay, nasa isaya at salaangan numapan kan ipadoktor. Ngamin, panagkunak, sintomas daytan ti high blood. Kasano ko high blood? Jak masigurado, isungarod mapantan tapno maamuan tanoan niya dayta. Kentap no resitaan da ka iti agas. Sige man, mapantaman bakit? Ngam sika kumapay lang ti makamu iti kwarta pagpachika po awan ngamin pulos impulsak. Naimbag nga orasyo, sir. Ma'am, kasnamot ka na kayo, Dok. Anya ti resulta ti check up ti asawa. Kas itinakunayo itay. Marigatan ni sir nga umangas. Kanayonan nga agsakit ti ulo na. Kanayon ang maulaw. Ken agno nosebleed pa'y. Dayta kat sintomas ti high blood. Anya? Liklikan nyo kumatimangan kadagiti natataba, sir. Nang runa no ti trabaho yo kat saan unay anarigat. Kaya't ko asawan, saan kayo ngaglingat? Ay, daytan ti kunkunakken kaduming. No may papan itimakan ang nagtataba. Dagita ti kayat mo. Bakit? Kasta ka di. Ang mga no kanayon mat ngamin akarne ti sidsidaan nyo, sir. Ay na, siya kun ti sumungbat iti day ta sa ludsod yo, Dok. Wen, kanayon akarne ti sida ti asawak, doktor. Day ta ti rumbang aliklikan nyo, sir. O at ti reseta. Gatangan nyo latan ni Jerwar. Ay, agyaman ako na Dok. Nagadumot din da ito
Gatangan nga agas ko, Dok. Ay, sading no ngayon ti pangalaki ti igatang ko kadagita. Ha? Kadayon na karni ti sidam ako na ni bakat mo. Day tanto lakit din agas mo, ti saan mo ang magatang? Ay na, Dok, karni akanayon ti sidana. Ngam saan nagat-gatangan. No di kat tunggal adda palanit. Always present. Anya? Oh, anya nga ita. Nahaybladan, gapu iti kapapalanit na. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.